Kegairo rupanna bangsana makkun rai isa siruga. Rekku angka makkun rai napegawi apa ampe yargi makkada napegawi apa ewe ianaritu nomor sidi sempajang 5 waktu. Nomor 2 mapuasai ri ular ramalang. Nomor 3 najagai sirikna yargi makkadaki kehormatanna yargi wat ditoi makkadaki dek na salingku bai togi salingku maloppo togi. Nomor 4 yanaritu mapatoi rilakkainna maka yanaritu makkunrai lisakna siruga. Menurut kitab Kudil Kulub makkadai pekogi sempajang 5 wattue mancajiwi tianna agamae. Puasa mancajiwi rukunna asalangange. Najagaiwi sirikna ri wajikangi rimakkun raiye. Telu passabarenge iya rirampe denre dek naganna passabaranna makkun raiye patamai siruga kecuali harus dengan taat ri lakkainna.